Hey, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namleta ekhaya lo la been the president, and then from there tlhela ka meka Gagash man loko a ri karhi a yevula Lekker stylist, and also Philani, of course. Yeah, so kuna video clip ni nga yi vona mani va kha va dela mungameli le muti wa yona, so a hi sunguleni vekela data clip hi ta tlhela hi vulavula. As you've heard, kuna vanhu vo karhi, this a recent video of course, va nga le kamera ka phanda le va gonya le va ri karhi va tlanga risimu ra Mr Post. So sweswo kahle it's more like hi nga swi fananisa na it's more like loko munhu u fika nghena ka Z6 kambe va dyini it's nguluve ne i fika nghena ndzeni ka kereke liya na nguluve, it's more like that. Va dela mungameli swi rhongo ngopfu swi fana na munhu ku fika nghena ka Mr Post a kha tlanga risimu ra Mayengani the president tshembi ku hosi ngopfu ti nga pfumela, so hey swi rhongo ngopfu leswi va nga swi endla le mutini wa president, and va swi endle intentional, they know ku ri loko se va fika va posta this video a swo boha yi trenda, so it's a trending matter mhaka leyi nga endleka leyi yo va fika va nghena le va kha va tlanga risimu ra hosi ngopfu, so swo rhongo ngopfu a hi zameni ku respectana ma hamba vo tlanga rin'wana risimu a swi ta swi better than ku va ku fika ku tlangiwa risimu ra rival ya president kwale yindlu ya yona muti wa yona i swi rhongo ngopfu swi rhongo it's wrong, so hey a hi endeni mara hey it's wrong. Yeah, of course swi ta hi kha hi tlhela ka video clip ya Gagash man loko a ri karhi a rhunga Lekker stylist again, of course a n'wi patsa na Philani, so we already have a context guys. Swi ta endzhaku loko ma ha swi tsundzuka loko kha ku compare-riwa na Gagash na Lekker stylist, vanhu va kha va kombisa ku Lekker stylist is better than Gagash and stuff like that. So Gagash wa ha responda ka swona in terms of market na ndhawu leyi yena a va ku a kha famba ka yona, of course. So i le ka setso birthday celebration, of course walowo loko a ri karhi a continue a responda to that matter, even then of course a tlha a rhunga na Philani. Okay, long swi le swibelanini la a le makhwayeni la class loko ni vula ni ku class swilo leswi ni fambaka swona nga ni compare na swifanta swi marimile ni lwa la hi class la that's why na makete wa mhole 17 wa swi vona na vanhu wa swi vona ku se different class a ni compare swa ku huwa laha namuntlha la ku ta ku ri na vanhu vo hlamba laha a ku tiwi ti-beach tom la munhu a suka a huma kaya ti-beach tom ku va ti-beach tom la ku va ti-work suit la ku nga munhu a nga ta tala hi ti-work suit tolovele vanhu va ku tala niwa hi ti-work suit tolovele munhu a huma na mana fana na huma ni ya vona tinqambi ni ta vuya nga ri khale na swa tinqambi la for the rich and famous mana fana ni ta vuya loko ni vuya ni ta vuya na swingingiyani loko ni vuya live ni vuya ku voneka tinqambi ni ta vuya na swingingiyani a ku na nkarhi wa swingingiyani laha ku ndliwa swa proper la going down, you know, alongside Gagash lama siku lama ni caps at the small line up is dope hikwala ana she guest house aku huwi la u nga swi twisisi tshama ka Lazarus ku na nkarhi wa ku huwa la dyiwa mali la ku ndliwa swa ku huwa la dyiwa mali la ku ndliwa swa ku huwa la a le swibelanini la that's why class leyiwa swi ta ku tekela nkarhi wo leha ku va yi fika ka yona musa le makhwayeni la loko ya ku ndla swa makhwaya fambani kwala va soweti na a thembisa mi endla swa makhwaya le makhwayeni la setsu's birthday celebration bebe a ri qale bafowethu game na u ta swi twisisa ku swilo leswi nga ta va ka swi endleka laha na loko u huma ndlwini na we fane rhangi ti languta a ku laveki mabaji laha ku laveki mabaji suka mbele mabaji ka tika la wa yi vona makhile ko it's black swa tika ngopfu swi vona ka Gaza swilo leswi a ntsongo ngopfu ka Gaza a nga tshama swi endla swilo leswi or a nga ri kona by the way mina famba makhwayeni Philani laha niwa ku laveki ngi khwita yi fika la niwa Philani laha ku laveki xinenga xa wela niwa xi ta famba xi hi karhata la Philani tshama ntoko ile yimele mali ya ref la ku tita yi dala man a yi si nghena hayi la ku ta ti-beach tom a ku ngheni ti-beach tom la i la ku ta ti-beach tom ta hambana i la ku ta ti-beach tom ta rola ku lava ti-beach tom ta rola nge ngheni
hungasani kwala a ni swi tivi mi ta hungasa ku namuntlha hina hi la wa swi vona na ku Philani la yi nge lungi la yi nge lungi la movha wu yi nge fiki la xi nga staka ndleleni va ri i20 xilo leswi handei va ri handei xi nge fiki ximovha lexawula so wo vhiti tshamela freedom park ri tshurini ku hava ri tshuri la wa swi vona for the rich and famous people. For the rich and famous. Ni vulavurini ku swi ta mi hlupha swilo leswi. Swi ta mi hlupha swilo leswi. Swa hlupha swilo leswi. A ku na langa ta yi tlula namuntlha. A nembe, me ni vona hi murhi swilo leswi. A ku na langa ta Na switsongo. a ku na langa yi endla. Swi kona sweswo. Kuso ta ku fiwa loko ta ku seta pala ta swi twisa ku ya. I to twi nga ku namuntlha Yesu i vuya kwala. Ku va na problem yikulu kumbe vona va seta pa njhani na. Setup ta kona kandziyela metro wo basa i vula ku tirhota we Philani ti nga kandziyela xilo lexi wa penga na ndzo ti-beach tomo ta rota ta kandziyela la vulavula hi swi swin'wana ku lave ti-beach tomo la ku lave switlhaputlhapu ta switlhaputlhapu ku laveke switlhaputlhapu la ta switlhaputlhapu a ku laveki switlhaputlhapu la anything Diamond look.